Mayap ayabak pong pasibayo, at yutana king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Miti puntamo batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la kambeda ring karelang pamilya, Marita Morales, Michael Lester, and Karina McCormick. Kanakantala naman po din kaluguran tamong mayangon na biye, Fernando Arcilia, Emilio Lingad, Maria Pangilinan, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Vicente at Ana, Eustaquia at Liberata, Gonzalo at Remigia, Fernando at Hermelina, Florentina, Dieter, Rose Ann at Raymond, Fausto, Francisca, Avelino at Carlito, Jose, Pepe, Ramon at Rosie, Jose Nelson Morales, Ezekiel Gatbonton, Felix Deyang at Ding Sablang Kaladwo king Purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaganaka Karela. Talakad tapo. Kinlagyo ng ipaampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing Ginong Yesus at yubusal tamo, ngeni at ipayabot ing amano na kaya katamo. Ngeni ing matampang oras, ing kayaryaning Diyos malapit ne, sumisi kayo at maniwala king maya pabalita. Makiramdam ta sana king kaya amano, at manatili ang parati kaya kayo. At keka antemorin. Manalangin tamong king Ginong kakatang Diyos, ban nakata asambut ning tukso. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan, ulinitay panigapo ko, kang Santa Maria Kapilan Mang Birhen, kareng sablang angel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king be alang angga. Amen. Kristo
Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. Ban kekaban ng Kwaresma, lubustang marap king Dios at karing kaparatang tao. O Dios ming malugod, agkatan mo keng tuki king anak mo, nung makananong ing Espiritu Santo tinayid ning dela king ilang, ibuklat no man sana ring matami karing disyertong lelangan mi keting kekeng yato. Sopan mo keng manalangin, ban panamdaman mi, ing danup para king sablang mayap, at alupig ding tuksong daratang kaya kami. Mabiyasa ke sana, kang Jesus salpantaya, king maya pabalita, at munye porma king kekang kayarian ning katutuan, katuliran at alang kaimutan alugod. Itingan adwan mi, king lagyuning ginuming Jesus. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ngana nin Diyos kang Noe at karing anak na, makipagkasundo ko ke kayo at pati na karing palipiyo, ampon king balang mabielelangan akayabeyo, ayop, animalamayap at matunod, at karing sablang animal akinuldas kindaong akayabeyo. Ing kasunduan, ya ini, makipagkasundo ko ke kayo, king ena pasibayong Mikael Bog, amakamate karing sablang melalang, ena Mikael Bog pang sumira king yato. Tiglong na panin Diyos, o ini intanda ay biyeko, karing lahing salisi, tanda niya ning kasunduan, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabye, lelangan, kayabe mo. Bibili kay karing biga, impinanari ko, anting tandaning kasunduan, pilatan ko, at ing yato. Potang takpan kem biga ing yato, at luntoyo impinanari karing biga, ganakan ke ing kasunduan, agewa ko, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabye, ena makayalbog pang lumipol, karing mabye, ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding dalan mo o Ginoo, lugod-la at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod-la at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Ginoo, kako turumula sa kekang dalan, iturumula kako kekang tuntunan, iturumo ko at tayran king kekang katutuan, uling ika ingkakon Diyos at kaligtasan. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod-la at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. O Ginoo, ganakan mo, lugod mong ekukupas, aketa pang minuna, keka pang pisyag, ulining wagas sa lugod mo, at kaya panlob, emos sa kakalingwan, O Ginoo. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod-la at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Mayapyaying Ginoo at makatuliran, tuturune intune dalan, karing makasalanan, daralano ring mapakumbaba, kindalaning katuliran, karela tuturune ingtune dalan. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod-la at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Kapatad, uling Kristo mismo, meteyo para kay kayo, misan mo at para kapilan man,
Meteo, para karingke kong kasalanan. Ban kanito, akwana kong ilapit, King Diyos. Petere, inke ang katawan, dapat sinubli ang mebye, anting taong espiritual. At ing espiritu na, mintaya at memalita, karing espiritong makasukol. Deti ilaring espirituro, retang ema mintuking Diyos. Inyang mapibabatayang menayo, king pamagbalik dalog. Kanitang panahon akasalukuyan nepang gagawan noe, ingkeyang dawong. Ding mapilan katawo king dawong, walulo ega nagana, mesagiplo king danum. Ing danum amistulang larawan ning binyag, angeni makaligtas ke kayo. Iti ay amistulang pamanos, king dinat ning katawan, nunemetong yang pangakong papasyag, ning malinis a konsensya, King Diyos. Ing binyag makakabos ke kayo, kapamilatan ning pangasubli ng mebye Heso Kristo, aminukyat na banwa, at mag-ari king wananing Diyos, mag-ari karing sablang anghel, at karing kayo payan, at upayang atyo karin banwa. Ing ama na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka Ginong Jesus. Emu bukod king tinape ya mabibye ing tao, nuneking balang amanong manibatan, king asbuk naning Dios. Ligayat kapurian keka Ginong Jesus. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, delane ning Espiritu Jesus king desierto. Karinya menatili kilub ning 40 aldo. Tikswaneng Satanas. Mangalyap lang animal, ding karin manoknangan. Dapot Jesus, ere pepaboren ding anghel, nune sinilbiande. Inyang meso kulyaywan, Jesus, mintaya Galilea, at penaral ne ing mayap abalitang ibat king Dios. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, at malapit na ing pamag-ari ning Dios. Sisyanyula at painggulutan, ding kaya kong kasalanan, at maniwala ko king maya pabalitang daralako. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pagpasensya niyo po ing kanakong kapampangan, 5 ko pa mo pong bulan keni keng Pilipinas, ibat keng mission keng Indonesia, at manigaral ko pong pasibayong kapampangan. Pagmasosyan tayo po king Domingong ini ing mumunang Domingo ning panahon ning Kwaresma. At ipangadita mo na king panahon ning Kwaresma, maginya sanang pasimula mo rin ning bayong biye.
Makanano tamong makapagbayong biye. It ini ing kayadwanan tamo, manibatan niyang magsimula ing anyang pegmasosyan taya ing New Year. At impamagbayo medyo masakit, anaping ketang kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Etamo agawang magpakabanal, etamo agyong magbayo nung sarili tamo mong sikanan ing gagamitan tamo. Kailangan tayo ing apong Ginoo king kaya katamong pamagbayo. King mumunang pamamasa, dimdam tamo nung makananong ing Dios payalbugan ne ing yato pauli dareng karelang dapat aemayap. Pero king kadwang pamamasa, ing danum, megin neng simbolo ning kaligtasan, pauli na ning sakramento ning binyag. At kilubda ning sakramento ning binyag at tinggap tamo, tatanggapan taya naman ing bayong biye. Anyang minuna pong panahon, ala namang sakramento ning kumpisal, patsya may binyag ka, nakadapat may kakasala. Uling keng pangabinyag mo, tinggap mo ne ing apong Ginoo, at nakadapat may kakasala pa. Pero obat may kasakramento pa ning kumpisal, ini uling etamo agyong lakwan ing kaya katamong kasalanan. Etamo agyong lakwan detang paborito tamong kasalanan agagawan tamong madalas king dalumdum. Pero di din na nakatamong marakala oras ning apong Ginoo. Bangkanita tunay tamong makapagbayo. Bangkanita tunay tamong makapagbalik king apong Ginoo. At kilub na ning pamaglakbeta mo king 40 aldo ning panahon ning Kwaresma, anyawaran tamo king apong Ginoo ing grasya at sikanan bangkanita alabas taya ing kaya katamong pamagsadya para king masayan ng pamanyubling mebye. King panahon ning Kwaresma, dakal tamo challenge dapat gawan. Matutula pong manakit potang lulwal ko king seminaryo, miken sumaskan, dakal kong akakitanak magbisikleta. Atin mo naman mag-jogging, atin mo naman mag-exercise. Ini ing meging paralan da bang kanita milako itang boredom. Banta milako karela itang antimong alalang gagawan keng bale uling general community quarantine. Burin sabyan, dakal taong ni imburida maging physically fit la. Bang kanita, healthy la. Bang kanita maging lang masikan, arapan ing biyeda. King panahon ning Kwaresma, agkata nakatamo naman ning apong Ginoo na sana etamo mo maging physically fit, nune maging spiritually fit tamo naman. Makanano tamong maging spiritually fit nung dakal tamo pagsubok. Makanano tamong maging spiritually fit nung potang mag-fasting tamo, mga lambot tana. Makanano tamong maging spiritually fit nung etamo mag-focus ng misan, etamo pala dapat mamangan karni ng Biyernes, pero igkat da katamong mangan keng piyesta, agad-agad may kapangantamay, akalingwan kong meg-ayuno, akalingwan kong meg-fasting. So makanang tamong maging spiritually fit,
Kailangan tamong maging stay grounded. Dapat solid grounding niya ang kakatamong pitatalakaran. At nung makananong deng athletes, nung makananong deng tao king sports, kailangan dang talakad masalese, bang kanita, manyambutla king karelang gagawan, king karelang pamamyalong, makanita mo naman ing kailangan tamo. Bang kanita, nakatamo asambut ning demonyo. Nakatamo asambut ning kekatang kalaban, king kekatamong pamag-ayuno. Bang kanita, nakatamo asambut ning demonyo, kareng kekatamong panalangin, king kekatamong pamagsakripisyo. Uling makatalakad tamong masalese. Tamo mo kailangan gamitan ing kekatamong strength. Ing kekatamong sikanan, kailangan tamo namang maging matalino. Kailangan tamo naman ing maging biyasa tamo, lumawe, nung makanano tayang sambutan ing kekatamong kalaban. Bang kanita akit tayo may na ing demonyo. Nano ing kainan na ning demonyo? Ing kahinaan na kanuning demonyo, yapin niya itang potang humble tamo, mapagkumbaba tamo. Kung kapilan tamo, maging matas king sarili tamo, maging niyang masikan ing demonyo para kaya katamo. Pero potang humble tamo, mababa talub, masasambut yang agad ing demonyo. So kailangan tamong mitalakad masalese. Stay grounded tamo. Solid ya dapat ing pitatalakaran nining kakatamong kasalpantayanan. Pangadwa, bang kanita maging spiritually fit tamo, dapat tamo malako focus king kakatamong pamagsadya, king kakatamong panalangin, pamag-ayuno, kareng gagawan tamong kayapan. Itang etamo basta-basta ma-intimidate king kalaban. At balo tamo ing kalaban tamo saguli attempt na katamo. Ating kwento na ing demonyo sibukane ing meto nga pari. Sinanibya ing demonyo keng meto nga tao. Anyang awsan daneng pari, bangkanita ne, ulwan niya. Anyang daratang ne, ing pari, nga nang sinabi ng demonyo, ikawari ing magpalayas ka na ako, bakla ka, ano ng demonyo keng pari? Bakla ka? Kakampida ka? O deng impari, bakla na nung bakla. Basta lumayas ka. Lumayas ka. Buri na sabihan, ing demonyo, kuwana na kamay na. Pero eme paniwalan ka nang sasabihan na. Uling ing demonyo, kapilan man, eya manyabing tutu. Uling iya ing prinsipe ning kalaraman. Tamo maniwala. Mag-focus tamo. Den kanong kaya nakan ngeni multitasking la. Manigaral la, kabang manigaral la, manalbelang TV, makaramdam lang radyo, makaramdam lang music, ampo pang mag-text la pa. Papakit na nini na dakal na agagawa. Ang uling multi-functioning lang yan rin kaya nakan. Pero buri na sabihan, itang quality na nitang gagawa na atin pa kaya, uling alane keng focus, marakalya gagawan. King pa magsadyata mo, kilub ning panahon ning Kwaresma,
Sana makapag-focus tang masalese, king apong Ginu. Lakwan tayo pa sana, ingke katamong sarili, bangkanita, ing apong Ginu, mantabe yang palagi kaya katamo. At ing panawli, yapin niya itang kababang lub. Itang maging ready ta sanang i-accept na rin kaya katamong kamalian. Ing kababang lub, yapin niya itang abilidad tamo na tanggapan tamo na kailangan tamong maging better. Nung good ta nang ngeni, pwede tapang maging better. Pwede tapang alilan. Detang tamong mayap agagawan. Anyapin, agkatanakatamo ning kakatamong liturhiya na makapagbalik ta na king apong Ginu. Kapilan niya, pagplanuhan, impa magbalik yu king apong Ginu. Potawaring magbalik na ka king apong Ginu, tanggapan na ka kaya? Sana so pa nakatamo ning kakatamong pamagsadya. Bangkanita, potang magbalik ta na king apong Ginu, may liya at makasadya ing apong Ginung tanggap kaya katamo, kaula nakatamong masalese, sabyana tunay keng anak ini, pigsadya ng masalese, ing pamagbalik na kanako. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayupayang tuto. Mayupaya, mengawa king banwa ang poyato, king sablang mayayakit at mayayakit, at king meto nga Ginu i Hesu Kristo, anak ng ipa, bayo po king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu ibat king Diyos sa tutu, mi bayit megawa, kayagum king panga Diyos tingib pa, at king kapamilatana, megawa ing sabla. King uli tamong tao, at pauli ning pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ng banal ay Espiritu. King Birhen Maria, at milyari ang tao. Mi pakuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, lina saya, meteya at mikutkot, at sinubliyang mebye, king katlungaldo, agpangkingula, ring kasulatan. At minukyat yabanwa, makalukluk wananing ipa, pasibayo yang datang mitmong ligaya, banmukum karing mabiyayang pon menga mate, at ingkeyang kayarian alang kapupusan. Sa salpantaya ko king banalay Espiritu, Ginu at babyebye, amenibat king ipa, amponing anak, akambening ipa, amponing anak, miyagnan ni sasamban, ampon mi paligayan. Menasbukya king kapamilatan ding profeta, sasalpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag ko king atin meto nga binyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko ing pangasulirang miering mete, ating biedatang alangangga. Amen. pakibatan tamo ing awos ng Kristong ginutamo, asumisi at salpantaya king maya pabalita. Nga tamong manalangin, Ginu pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Ulitan tayo. Ginu pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, ban paintulutan ing espiritong parating mibayo kayo, misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king mayap abalita,
ning kapatawaran ning Diyos, karing sabla. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring tinok ng misasane, king karelang kasalpantayanan. Ban akit de ing dalan pabalik, king Santa Iglesia, king Ginoo at king Keyang Ebanghelyo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring taong makayarap, karing maulagang pamamili king biye. Ban pilinan dalo, ring dalana ning katuliran at lugod. At king sablang bage, pagdulapan do ing kaburyaning Diyos. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring kayanakan at atino king edad, amag sadya para king binyag. At para ka ring sasawp karelo, kaniting pamagsadya. Baning Ginoo pagkalubanong kapayapan at tula. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring daralan, karing disyerto ning kasakitan, kabiguan at pangabigo. Baning Espiritu, pagkalubanong sikanan pagtagumpen, ding karelang kaligaligan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ginong Dios, tagkilan me ing puso ning balang metong at metong kaya kami, banlubos keng marap kaya ka at misane keng mayap ng balitang Heso Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kakatamong daon matanggap niya harapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ay pami, ing tinape at alak adaralami, arapan mo, ibat mo naman karinggamat mo, babiyan mo lamisan pa kaya kami bilang tinape at tinumaning di alang angga. Kuwanan mo kami, naman tanggapan mo kami, antimo nung makanano kami, dapot emuke, paintulutan gumulot kaniting pamangan, anggang emuke pa may gitabayo, king wangis ng Yesus. Anak mo't kapatad mi, iti aduan mi, king lagyo ng Yesus sa ginumi.
Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin, Yat nayo reng pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ang Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli din pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ing 40 aldo ng pamag-ayuno gagawan neng metong abanal a panahon ning pamanyupil king sarili iting panahon ning Kwaresma. Kapamilatan ning pami sakwil nakaring tukso ning demonyo tiro na kaming miwaksi karing makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita makapakirake kami king dulang ning tawling apunan, kambereng dalise puso, ang gana king dasnan mi, ing kayang kaganapan king mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita kambereng sablang koro ring angel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alangtok ng babya kapuryan keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ya Ginoo, Dios mayupaya, mitmuyeng banwa, tinglapan, kingkekang ligaya, o sana, katasan, on maning daratan, king lagyo, ning Ginoo, on maning daratan, king lagyo, ning Ginoo, o sana, katasan, on maning daratan, king lagyo, ning Ginoo, on maning daratan, king lagyo, Tunay kapin banaloy pa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo mi, pabanalan mo sa ratingayin, king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, at pepasalamat yakya ka, piraso ne, at binyene karingkayang disipulo at ngana, tanggapan niye iti ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwane ing kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka at binyene ing kalis, karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti, itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. in Cristo metea, in Cristo mea, in Cristo
gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kaya ka iting tinapening di ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapagkumbaba ming pagamuha mo king ikamingan sanang may sulu-sulu king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban mi ganapia king lugod kamben ng Francisco, akya kaming Papa, at i Florentino akya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi, at ding sablang mayango na bi, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakalulan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, king bie alang angga ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang banala esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na kakatamo ning Ginoo. Ipanalangin mi, ikabos mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Huling kekahing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekon timurin. Ipakit tangen ni ing may kakametong tamo king kapayapan. Peace to you, peace to you.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring maiyawos king apunan ning kordero. Ginoo, eko karapat dapat pabalaos keka, dapat king gigikas mong amano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual a pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masani pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, manunos ka kanako, muling ingalang ko pa sa lugod mo, muling maragul alunos mo, asan mo lang ka kung kasalanan. Gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kapabaluan po, balang Biyernes po, ing pamagistasyon po magaganap keni king Pisamban. Ing oras ning estasyon, alas 4 ne po ninggat panapon, at ing misa tamo po alas 5 ne ninggat panapon. Dakal pong salamat.
Pangadyantaya po ngeni ing orasyo emperata. O Diyos sa ibpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na, karing dakal a tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, ama bibye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal e Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emusana ipisawili, ingaklis mi keko, king pamangailangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya akat kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Monica at San Agustin. Langin tamo. O malugod at mapibabatang Diyos, pasalamatan da ka, pauli ng Yesus sa anak mo, selitano kaya kami ring amano ning kapayapan, ning kapatawaran at pamipasikan lub. Binyene kaya kami ing kayang sarili anting pamangan mi. Bustan mong iya ing akayabe mi king dalan, ban eke mitakid at misakab, ban panimunan na kami king dalan ning pamagbayo. Painturo kaya ka at karing kaparaming tao. Alalayan miya naman sana ing metong at metong kaya kami kapamilatan ning upaya ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kekan timurin. idukuyo reng buntukyo para king masusing bendisyon. Kaniting Eucharistia pigmasusyan taya ing kasunduan ng Diyos kaya katamu, merapat kapamilatan ning binyag. Dapot kapilan man eta kakalingwan king iting buklod tatali na katamu naman karing kaya katang kapatad. Itamu ing makibat para king metong at metong. Alasan ng pamangailangan mirinan pansin. Alang kayadwanan maramdam. Alang gamat manakit saup. Mekad ing pamagbayong kailangan tamong dili, iya ing atoklasan taya, ing siping tangbale at pansinan taya. Manano na sanang so panakaongan at bendisyonan ning Diyos, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at king lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.